Nghenele ma. Hi lexi xitulu a ni yo ti relaxela mina la. Mgeo wa mina tsutsumeni swi ringana mi tlhela mi jumeni. Tsutsumanga mina ande phela ku ya ka malamulelo. U na laki ngoko va ni kumini man. A ni tsutsumanga ni tsutsumi. Mara i khale hi dlinanini. Hayi khale man. Dlinanini na swi twisisa man. Na swi vona ku loko se mi lava ku pfuniwa se hi kona n'wina mi ndanda ku pehla. Hayi a ni ku ndandi man. Ni kona. Ko va ku a ni rhandzi ku famba hi ku ni na rikotse la kaya ra ha ri tsanana. Se ni available ku ni pfa ni cinca phaphasi ni pfa ni pfuneta ku mamisa kwala kaya. Se ni kumeka ngopfu la kaya kahle. Hayi mina Mgeo na mthanteli mali ya mina man a se khale mali ya mina se na yi lava. A nga ta twa xitori. Mali liya ne. Mali liya. Komba ni kolota mali muni. Se mi rivele ku vhele ku rivala miendli miendlelo va nga rivali Mgeo. Xichangani xexo. Hi June mi ta ka 2.8 Mgeo. No 2.8. Hi September mi ku lava 500 mi nyika se mali muni mali yaleyo a hi vo swin'wana swo ma 3.2. Ma 3.3. 3.3. 3.3. A swi hluphi wa swo ku na kota ku ni yi tiva hi ku kolota mina. A swi hluphi hi ku ni kolota 3.3. Ni lombi 4,000. Ivi ni ku nyika 3.3 liya. Ivi ni sala ni balance nyana at least hi 700. Was twisisa. Ni ta kota ku sa ni balancini ni sa ni hefemula. Ni lomba 4,000. Ni lombi 4,000 ta kota ku hakela 3.3. Ni sala na 700. Ni sala ni balancini. 4,000 liya mi vuyisa njhani Mgeo? 4,000. A swi hluphi. Loko se u yi lava u ta ka mi u ta londa ivi ni ta tlhela ni lomba vuma 4.5 ni ku vuyisela 4,000 ni sala na 500 ni balancini u ta ni lomba ni kota ku ni ku hakela hikuva sweswi a ni na chumu ni bekini matarasini a ku na chumu asi ka xikhigelo a ku na chumu ka xidloko xa n'wana a ku na chumu ende ma swi vona ku tiphaphasi ta ni hlupha. Ni mi lomba 4,000. Ni ta kota ni ta sala ni balance nyana. A ni khale ni nga lombi na swona. Okay, loko se ni ta ndanda liya swi ri n'wina mi ta kheme lomba futhi mo 4.5 ka mina futhi. U machonisi wa mina lonkulu ni tshembi wena ka swa timali. A nga ta twa xitori. Hi finance ni tshembi wena. A hi swi endleni so. A ni mi swi voneni musi loko mi ta mi ta teka 2.8 mi fikelile ofisini ni. Ka lava kulukumba. Se moni fonela lavele ofisini. Ni twa ku ri va nga swi kota na. Hayi va foyineli man. Hosi ya mina ka chonisi bya wena byi kahle man. A wu teki na pasi. Teki na license. U ya ri. Mani. Mangvona yaloye ni nga huma hi vito ra yena kwala ni ku landa yena la ka Kobani la Mgeu ya yena yaloye. Senteli i 3.3 liya yena la se u ri u bekinyana so u ta kombela ku ri hi khengu lomba futhi 4,000 ivi then a kota ku yi hakela hi 4,000 liyani u ta nyika 3.3 ya hina yena ta sana 700 ya yena. Se loko se futhi hina hi lava 4,000 ya ta khata ta lomba futhi 5,000 ka hina ivi then hi nyika 4,000 ya hina sala a pfukinyana na yena sweswo futhi se ya swi tirhisa sweswo. Hayi mo ni n'wi hlamusela. Okay, hi swona mani. Va ri yi lavele ti-office. Va ta na minawu yin'wana mani mara hi swona mani. Ve ri mali leyiwa loko va mi nyika yona sweswi va mi nyika 4,000. Ve ri loko mi tsandzeka ku yi hakela Mgeu va ta teka nhundzu. Va tela mbedwa Mgeu va tela fridge Mgeu va tela xitofu. Hayi khona. Na ri vati va a mi se tshama mi ni lomba fridge. Mara loko mali mi tsandzeka ku yi hakela a mi se tshama mi ni lomba mbedo. Ni master lexi ni tlelaka ka xona laha hi tlela hi ri 5 na vana na sana xikombo xikulukumba a mi tshama mi ni lomba mbedo a mi tshama mi ni lomba xitofu. So loko mi nga ni lombangi sweswo mi ta kuma mali ya n'wina leyi mi nga ta ni lomba hi ku ni bekini a ni na chumu sweswi. 3.3 leyiwani ku vulavula ku vulavula hi hetini. Swi nga endleka va tela mbedwa namuntlha Mgeu. Hi hetini ku vulavula. Mi ta tlela sakeni namuntlha. Gede liya xitulu hambi wo famba na xona
Munhu wa wrong man. Hi swo sweswo.